هارون الکی او تیوی ستایل خواه موزیک جنکیش دروی ریزه دمک دو و درجه و خباتا موزیکا کردید که اوش باجار الکیه کو وک بیتو شباب جیته ناسین هارون با آوائه کی نوجن موزیکا کردی پکتینه آوازن کردی و آمورن روژاوایی تبلی هفدکه و سنتزه که بالکش دردخینه هوله ev yekş aliye guhdarvanan ve jî gelekî tê ecbandin. Müzîkşenê hêja belêd koma rewşen de bûye û bi müzik û awazên xwe rengekî bêhem padaye koma xwe. Lê vêga ew serbixwe karê müzîkê dike. Herî dawî albûmeke bi navê Rev derxistiye ku albûmeke solo ye. ویل گلک باجارین کردستانی کنسرتان جدایه و کار خویل سر موزیک به ناوبر بردوام دکه او بگشتی انسترومان روژاوایی بکارتینه و موزیک که نوجن پکتینه از هارون الکی 1975 لبیت شابا شرنخی هاتم دنیا و لوی دریم خواند حیا 20 سالی خوا جیانا خوا لوی دریم دوماند و پشتی 20 سالی خود درکتم در و ل آدانای د ناوندا چند مزوپوتامیا مدرس به موزیک کروکی پیواجویا مرحله پروفسیونال یا موزیک و دری به کما روشن مدرس بکر د کما روشن دا دو آلبوم چیکرن د بناوی یک بناوی آسه یک بناوی پولانو و وانا براندم لکودری کردکه به ام گهشتنه وکی کنسر وکی زندی تمامی دنیای ام کارم بیجن قسم هری مزن ایکو کرد لی ام گهشتنه براستی دواره زندی ده ام بیجن کنسر و چالاکین هنری ده پیواجوه کی گلک تجی تیر و تجی درباس بو Rev wekku hunermendê hêjatî nezmên albûmeke ku di standardên cîhanê de ye. Ew di muzîka xwe de bi giştî awayê rock û folk rock bikartîne. Di strana xwe ya reş weba de jî sekneke wî ya polîtîk heye ku di muzîka Kurdî de ciyekî taybet digire. Em ser bûyerên ku di jiyana civaka me de çêdibe heste warin em mecbûrin xwe wekî berpirsyarkê dibînin. Her stranekî me de tamekî jiyana Kurdî heye, rastiyekî jiyana Kurdî heye. Alî wî em bêjin çi kulujan be, çi êş û keder be yan jî çi serhildan be, çi berxwedanekî berxwederiyek hebe nava jiyanê de. Ev di tarzê jiyana me êdî girte em wekî hunermendekî alternatîv xwe dibînin di vî warî de. Ji ber wekî reşweba stranên reşweba راستیا فرمانا هفته و چهارا دین زمان به زمانی که هنری و سیویک یا راستی چه بیشم یعنی مخواست از وی کلی به شکلی که داد استرانه که داد بجی بکم Çiviken heviam de gustile porete dam Harun Elki müzik jenekî ji derveyî rêzê ye. Ew demeke dirêjek û xebata muzîka Kurdî dike. Bi awayê xwe yê nû û nûjen û tevî awazên xwe dirêya xwe de dimeşe. Ya li hêviya me jî dibîne ew e ku em guhdarvan di vê rêwîtiyê de hevaltiya wî bikin. Îjabadu, Rûdaw, İstanbul. Tehniye nevayandı bu Tegul rodekerim bi qeraxe bahre behna